关心国际消息，来看罗西亚甲乌克兰的战争。罗西亚日伊是向乌克兰的首都基辅射31粒飞弹，加在是拢去互乌克兰的防空系统拍落来。不过，这飞弹碎片落落来，继续流啊厝，至少有13个人受伤。空袭警报响了差不多3点钟，俄罗斯射过来飞弹，甲基辅的天顶照甲光影影。乌克兰官员讲，31粒射过来飞弹拢互防空系统挡来，但是飞弹全体射来了，又按讲到建筑物10几个人受伤，包括3000个囡仔在内，大约25000人秘伫咧地铁避难。美国国家安全顾问苏利文访问基辅，人家拄走，俄罗斯飞弹就射过来，乌克兰这么正欠武器。The existing air defense systems are not enough to protect our entire territory from Russian terror. Ukrainians need to see the EU getting closer. 民众看到大包细包伫封锁线外口，看到家己被摧毁的厝，建筑物的破裂规拢震碎，涂骹这坑正大坑。І просто вибуховою хвилею вибило всі вікна в будинку з тієї сторони, де це сталося. 基辅被攻击的前一天，俄罗斯总统普京就讲，要用共款手段报复乌克兰最近对俄罗斯边境贝尔格罗德的空袭。Конечно, мы можем ответить тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. 欧盟各国领导人2月伫咧布鲁塞尔一场峰会，正考虑用新的方式协助提高生产武器弹药的量。俄罗斯目前将注意力拢转到乌克兰其他城市，用无人机甲导弹上阵这款目标。公司新闻黄文玲编辑。